tete ɖe nyɔnyue ha me ŋutinya tso ƒe akpe ɖeka le afa anyi bla asieke vɔ atɔ̃ va se ɖe ƒe akpe ɖeka le afa asieke bla asieke vɔ atɔ̃ nɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃gbe gbe sia gbe. Dziyiyi axa bla nevɔ atɔ̃lia le ƒe akpe ɖeka le afa asieke bla adre vɔ ɖekɛlia me la, duamevi aɖe siwo ŋgɔ aƒetɔ Raphael Yawo Ataklo nɔ la yi ɖe abia aƒetɔ Avɔse tso Yɔkele si ɖo asinudɔ suku alo college technique ɖe kpali me la be wòava aɖo eƒe alɔdze aɖe ɖe dua me. Elɔ ɖe edzi eye wotsɔ sukuxɔ xoxoa si ŋuti dɔ wɔm womegale o la ne wòɖoe ɖe eme. Gake esi wòva kpɔ be sukuviawo mesɔgbɔ o ale yele gugum le ga gome ta egava tu sukua le eƒe ƒe eve ƒe anyinɔnɔ megbe alo tso ƒe akpe ɖeka le afa asieke bla adre vɔ ɖekɛlia va se ɖe bla adre vɔ etɔ̃lia me. Nyanyue hame sukua ti ɖe edzi kabakaba ale wonɔe na dukɔa be wòatu be kple zingigbadɔ akpe ɖe xɔa xoxoa ŋu. Abɔdzokpo ya dzɔ kple hamea eye wodenɛ le mission kpodzi. Gbedoxɔ mee wodenɛ le tsã gake botso nyɔnuwo va tu xɔ nɛ koŋ le gbedoxɔa gbɔ. Emegbe hafi wova ʋui yi sukukpoa dzi eye wonɔ sukuxɔ xoxoa ƒe xɔŋgɔe ɖeka me va se ɖe esime wotu xɔ yeye si me wole fifia la nɛ. Evelia, sukuxɔ yeye wotutu. Agunyɔgbo agbetsikɔ hame hã kpɔ gome le xɔ yeyewo tutu dɔ si sukuwo dzidzɔƒea ɖo te tso ƒe akpe ɖeka le afa asieke bla anyi vɔ etɔ̃lia me la me. Ale le ƒe akpe ɖeka le afa asieke bla anyi vɔ etɔ̃ kple bla anyi vɔ eneliawo me la, wotu sukuxɔ yeye gã eve siwo varandawo le ŋgɔ kple megbe la na la. Xɔŋgɔe etɔ̃ si ŋu sukua dzikpɔla ƒe dɔwɔƒe, nudzraɖoƒe kple anyimlɔƒe kpeɖo la le ɖeka me eye xɔŋgɔe etɔ̃ le evelia me. Wotu gliawo kple simiti kpe alo blɔkiwo eye wogba wo kple zingi. Wotu afɔdzixɔ hã kpe ɖe wo ŋuti eye wotsɔ ti yi sukuƒea me hewɔ pɔmpi na ekuku. Le ƒe akpe ɖeka le afa asieke bla anyi vɔ asieke kple akpe ɖeka le afa asieke bla asiekeliawo me la, wotu abɔdzokpoxɔ hã esime klase eve anɔ kple woƒe nudzraɖoƒewo. To vovo na abɔdzokpoxɔ si wotu ɖe xɔ gbãtɔwo teƒe la, wotu xɔ yeyeawo ɖe dzigbe gome le hamea ƒe anyigba ƒe akpa aɖe eye sukuƒe bliboa nye nukpɔkpɔ nyuie aɖe si ɖo atsyɔ̃ na dua. Du bliboa ye tsɔ dzidzɔ kple aseyetsotso wɔ dɔwo fetumaxɔe. Vevietɔ nye xɔ gãtɔ kple afɔdzixɔa. Ke be ne doawo natsɔ ta, sukuwo dzikpɔƒea tsɔ xɔ evelia na Bigla aƒetɔ Lokpo tso kpali me wotu. Ɖekakpui kple ɖetugbiwo tso Canada kpekpeɖeŋu habɔbɔ si woyɔna le français gbeme be Carrefour Canadien International alo CCI me va kpe ɖe dua ŋu le dɔwo wɔwɔ me zi eve le Siamlɔm alo Yuli kple Dasiami me August me le ƒe akpe ɖeka le afa asieke bla anyi vɔ etɔ̃ kple bla anyi vɔ enelia wo me.
Habɔbɔ sia me nɔla bubuwo va na kpekpeɖeŋu ma ke le asikɔe fiaha suku ƒe abɔdzokpo xɔ tuɣi me le ƒe si kplɔe ɖo me abe ale si míexlẽ va yi ene. Míade dzesi be habɔbɔ sia ƒe hatsotso bubu gava wɔ dɔ kple agbledehabɔbɔ si le dua me woyɔna le français gbe me be CADI. Mise me be CADI, Coopérative agricole et de développement intégré, la ŋu le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaenyi-vɔ enyilia me. Ale zi ene sɔŋ ye CCI viawo va na kpekpeɖeŋu dua tso asinudɔwɔwɔ kple me hena eƒe ŋgɔyiyi kple titi. Ame siwo va na la dea atɔ alo ade. Dɔyɔƒe siwo ɖo ɖe Nyɔgbo Agbetsikɔ eye Germany yevu nyɔnu aƒenɔ Ursula Heimer kple aƒetɔ Anani Theodore Amelor kple eƒe aƒenɔ Awo Charité le dɔ wɔm le la nye CADI ƒe kutsetsewo dometɔ ɖeka. Míele akpe dam na ameyinugbea aƒetɔ Happy Amuzugã tso Lome, ame si dzi habɔbɔ la to va kpe ɖe agu Nyɔgbo Agbetsikɔ dua ŋu alea le eƒe agbagbadzedzewo kple dua lɔlɔ wɔna sia ta. To kadede kple CCI me la, Nyɔgbo Agbetsikɔviwo hã de Canada le afi si woyi ɖawɔ ɣleti eve nusrɔ̃ ku ɖe nu vovovowo ŋu le abe modzakaɖeɖe, nutɔtɔ alo teladɔ, agbledede kple lãnyinyi, ametsitsiwo dzikpɔkpɔ ene. Woawoe nye gbãtɔ Prosper Elolo Kwadzo akpe ɖeka alafa asieke blaenyi-vɔ-adre, Ama Kutuaɖu evelia, Ama Kutuaɖu akpe ɖeka alafa asieke blaenyi-vɔ-adre, etɔ̃lia Yema Dzɔgbelɔku akpe ɖeka alafa asieke blaenyi-vɔ-enyi, enelia Akɔsiwo Afiabi akpe ɖeka alafa asieke blaenyi-vɔ-asieke, atɔ̃lia Kɔdzo Akpabli akpe ɖeka alafa asieke blaenyi-vɔ-asieke. Etɔ̃lia xexlemewo. Esi woʋu sukua nu la, ɖevi 45 siwo nye ŋutsuvi 25 kple nyɔnuvi 20 woe ɖe le ƒe gbãtɔ ma me akpe ɖeka alafa asieke blaadre-vɔ-ade va se ɖe blaadre-vɔ-adrelia me eye wonye klase ɖeka ko. Sukua tsi ɖe dzi eye klaseawo de ade le ƒe adelia me akpe ɖeka alafa asieke blaenyi-vɔ-eve me. Ƒe sia me woɖo ɖeviawo ɖe gɔme dze suku nuwuwu dodokpɔ zi gbãtɔ le kpali me. Wo dometɔ ame 7 kpɔ dziɖuɖu hexɔ gɔme suku nuwuwu ɖaseɖigbalẽ siwo yɔna le français gbe me be CPE. Mise me be certificat de fin d'études primaires élémentaires. Woawoe nye Adzalo Kofi Innocent, Akpabli Yawo, Ete Kofi, Wɔmitso Kɔku Gi, Adeku Yawo, Dokla Kɔmi, Tuglo Yawo. Nyɔnuvi aɖeke menɔ wo dome o. Le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaasieke-vɔ-ene va se ɖe blaasieke-vɔ-atɔ̃lia me la, ɖeviawo de 192 siwo dometɔ 200 kple ewo nye ŋutsuviwo eye 192 nye nyɔnuviwo. Wole nufiala 7 siwo nye ŋutsu 10 kple nyɔnu 1 ƒe kpɔkplɔ te. Abɔdzokpoviwo de 50 siwo dometɔ 24 nye ŋutsuviwo eye 24 nye nyɔnuviwo le abɔdzokpo dada 1 ƒe kpɔkplɔ te.
Aƒetɔ kɔdzo eɖemɔ amegã si nye sukua dzikpɔla tso ƒe 1982 me. Eya eɖɔli aƒetɔ kɔsi nyidiku, aƒetɔ kɔsi dzigbɔɖi nyidiku si nɔ anyi tso ƒe 1979 va se ɖe ƒe 1982 me. Enelia, nufiala siwo wɔ dɔ le sukua me tso ƒe 1979 me. Abɔdzokpo dadawo yawa mawu se kokoroko 1975-1981. Aseye aƒe tso 1981-1982. Ama Delali Aïssa 1982-1992. Ama Mawutɔ Senu 1992. Ame atɔlia nye Yawa Mawusime Kudzu si va ɖɔli Ama Delali Aïssa le ƒe ɖeka 1986-1985 le esime wòtrɔ yi tutuɖo xɔge la. Míase ɖe afi sia na mi nɔvivevi nyaselawo eye míagayi edzi le axa bubu dzi. Nye exlela Tchale Vie Simple International plus 228.